continue hilak pe laibu ane subscribers moilan te hadopa channel ane video do welcome ne myangbo Ngaolan chadamna tenyi tumana singa yalak chine Kahtoknyu Ngaolan chahini hakie pongdamlak chine hado video upload ne myangbo ngona awang ba Ngaolan hakengona PM Vishwakarma scheme se ibu Nagaland me Union Minister Dr. Sanjeev Kumar Palian kaya launch ne mengangi hadau schemes phangman Nagaland me Ocean artisans and craftsmen lan ngonang hadau khongkim bulan omlak ane hadau craftsmen ane artisans lane government me bu yong low interest me loan ya yang yoy tuisau alongai ling oklak hadau ba scheme jangona dau kai konyak wan kon me auyan ausin craftsmen and artisans tuiling bulan ngonang no mano hadau beneficiary taulak chine hangge register na menglak hayang loan hangga taulak hadau mai apong taulak chine ane yoi tuisau alongai ling oklak chine hadawo pawo chaidamna ni sibuba Ngaolana hakangona Nagaland me National Pension System NPS was awang ba celebration hacha ni ngoyangki Treasuries and Account Department lana ibua Nagaland mahang sin NPS phang mai employees lan ngonang hadolan khong kimbue missing contribution ane backlog 13 October 2023 saume submit myangkeu se ibu ado order Ngaolan no chadam nang tuman konyak wan kon mo mangobu government department laneo ado ba order serious na yayang yoi department bubu NPS employees launching NPS missing contribution ane backlog deadline saume submit myang chine ado Ngaolan no chadam nang ane Treasury and Accounts Department ibu ado deadline kayang phame submit na myang gama accept na yemyang lakse ibu Ngaolan chadam nang lim sububa Ngaolan hakengona Longlang district mangobu Yongnyak jingme 1500 tokte ak African swine flu tak kaye libu teman pai NTBB Longlang region working president V longpa phom kaye chaidambu ado Ngaolan chaidam nang Tuman khongki bujene tumana tambu yan moklan kaya tumande economically chamhai phongbongona taujine hadauki bu takatian amyang kaya tumana tambu yan moklan lima bu yanang lakchine tuman mulane kanting atai lakchine hadau Ngaolan o chadamna please ibubame Ngaolan hakongona hadau Ngaolan mulana cha ngoklak ana nge ngoklak yang bu reminder chalia hake I hu denangi Nagaland TGP Director General of Police Moilana singoklak chine police me sap ayong ba hage jaya Rupin Sharma gaye Nagaland ma hangsin police employees lan ngonang hatolande chokhai mokpu ha ngobalan ane department na using be arms and ammunition misuse ne myang bulande final warning pa ngonang hado final warning ma hangong opusi hakiye hado Ngaolan ye jaibe chokhai mokpu ha yang yeji kama sa ibuke arms and ammunition misuse ne myang pu kadalana terminate ne myang lakse ibu hadau Ngaolan phangona hato ba chiang ma anyena tuman konyak te ihubua mi phai phena laiwande konyak manohoi atam noksa doctor sayong pu noksa me government job awang na taubulan mangona tau chingne tuman kanding lakcha anyene police department ma awin ausin jehnolan ngonang ki simnyu simbalan ngonang ki no mane hadau order the serious ne myang atai lakchina hadau chaidam nang hangne se gama sa tau ibuke nang terminal na myang ma nang sa sausilak ji ni noksa no man ching kadalan ane konyak tuman khongkemu sausilak ya phanang weklak hadau chine hadau ba order yong serious ne yang sa ha ying ngoya bu hadau ba lanyang kada amai ne myang hayang hadau ba order follow ne myang 사지 녹사 징네 konyak cha jingne numan jing kadalan jingne wongpung kada jane myangok lak jinne hadobang Ngaolan pawe moilande chaidamna tenyibu Ngaolan halan ma sonang ausin kadalan hadaw video de layabe moilane singyalak Ngaolan adam ngobama moilane singyalak jinne hadaw paw chaidamna laibulan moilan asede menyong parang